gulanon tadu mobi di hamuna pemeran yang waruku na marangki jala mangido hami tu hamuna songona ka pemeran yang barukon takas di hamu iko totondo rangumu dari kesadaran hamuna tumpe nang lara barukon ne ada budak lebih hamuhan kina do akautonan iko tondo hamuna masih banyak roha marbangido kami siap kuda-kuda semua di saturang asangkiat ada di sebelah dua bali teman ada bagabe itu ada sudah dua hari mulo gabe sowot ima tinggal ada burnabian ne mola tupe hamu masuk dua kata di sebelah dua itu main dadu ke pernah kata tahu di dokter raja langsungnya akan wasauta akan tuhamuna langsung di kami itu langsung kuda-kuda saya orang muba orang mose matutu ada budaya nungan budak kayak jalok kalekku dia jam senayon singkat nama di naroha kalau kamu makan harikan asang kiat roha haulion harikan perkumpulan ini sampai tua mana pergi bukan seboro awak tadi batang orang tua harus mampu nomor konde awak tadi batang mana mengarorot matutu sah kanda solu sah turtian nomor sangat uleon ini sama tua ini nak berukun lebih kamu dari saya sah mana uli sah terlarikan matutu cuma sebelum itu beda cuma 10 lalu hata uli terlarikan asa aku muma itu main jauh soalnya hata setulang masone siang ulang mainlah jula naik masuk juta-juta sungai hata pura do nasihat na yung yakuham na hot makuha ni jamu mau kate saan sulung na sa kortian nung masahat selain udaw ni day nangon sa sino tujulo ni non sa may paglabian parorason ya mo gituan mau kate tinggal musik jalani kodo malake doon ni anak na doon ito di barbaria amin auruhay heo doon hanguluan ninda Tuhan Yesus na manguludo ganun na porsiya diyaw atik pemate ibana jalan ang mate ibana rori sa liling-liling na amin martagyang mahinapasaw muna o para na tinalikon nina na taorong menantar surat di pesalmen bidwo patayat siya seorang doa upapi akuhut mamit tornok ay sasadahoro ali Jehovah pasonangau maringana seorang doa upapi akuhut mamit tornok ay sasadahoro ali Jehovah pasonangau maringana ujulo mati lopor Yesus nakok tu surgo lungundo rohana sangat sedih sekali. Aleko tadi konon nama kasisian anak nawangan ni rohana. Alaya rombo ipio pibara na berjolo nunga sipul lona. Tuhan debat hama hola huruar dohot lahu bomot olak nyon rodi saliling nang amin.
Namaradian sian ulauni. Nani ulamu dihazol maun. Jalan amangi huton tu surga. Sagala siatano do permulaan di dagingmu mula mai gabetano alai Tuhan debatana manopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluahon hosian dosa dohot tondi parbadia na manjauho tu hanguluan na sura-sura Ima mangaramoti orbu ni bakkem pay maro ari parpudi. Amen. Martua ro akkana mate marhite-hite tuhani olak nyon. Olo ninna toddi. Asa maradian na sida sianak kaulonna. Ay namangi hutu na sida ro akkana niula na sida. Amen. Martangyang mahita. Media saya buka dia nomor teras 30 ayat sadap. He do muse pamatapkon sian tanoman. Suang mangolu bahenon nitu aku. Haleluya, haleluya. Namin dari Balwagijang, saya Pinarbadia Magwar, saya Roma Harajon, saya Saud Malomoni Roham di Banotongon, Songon dari Balwagijang, Leon Matuhami Sadarion Hanguluan Siapari, Sen sama dosa nami Songon Panisa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugio tu pangunjunan, balua mahami sian pangago, ay horo na puna rajaon, dohot hagogon,
Gloria sana pun saliling-lilingna. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohok parsoran dito di parbadia ama, nama dongani hamu saluhutna.